Байкем 130 миңге. Өзüm көрüp koyayım. Ha. Kayaktan geldiniz? Kazarmandan. Kazarmandan, Жалават облысы. Kazarman. Ушул уйга 130 берип атасыз, э? Базар кандай, байке? Bazar жақшы. Жакшы, э? Мына тугандар, музоосу менен. Канча экен таксыр? Уй, музоосу менен. Айтып коюңчу. 140 алдыңызбы? Жакшы. Буйрусун, байке. Ургачы экен? 140 миңге. Канчанчы музоосу экен бул? Экинчи музоосу экен. 140 миңге алыптыр, байке. Мына желиндери. Буйрусун, байке, э? Канча литр сүт берет деди? Ээси. Hazır verdim rejeni çağırıp gelip 8 litre. 8 litre, sağıp ketти 8 litre muzоосу менен. Жакшы, буйрусун, байке. Мынакей, ушундай туугандар, көрдүңүздөрбү? Ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн 23 ноябрь 2024 пригородный Бишкек мал базарына келдик. Үйлөрдүн бааларын билесиз. Байке кайсы соода болуп атат, ушулбу? Канчага? Канчага? 80'e ver. 80'e бербей атат, э? Esi tartma. Жо, эси тартпай эле, мал тарта берели, байке. Мынакей. Esi tartma. 80'ge. Колбасный а бул? Olamaz bunu. Oldu 80'ge. 80 миңге дейт. Мынакей. Бuyakta байке кунажын. Байке кандайсыз? İşleriniz жакшы, ден соолуктаңыз. Бооспу бул? Боос кунажын. Канча экен баасы? Bu 4-cü tut. 4-cü кунажын деп коюң, уй экен. 4-cü tuut мына келешкалар. Баасы? Bağısı 60. 60 миң. 58'e veririz. 58'ge бересиz. Ногочу? Bu birinci tut. Birinci tuut. İki tiş. 2 tiş, Kунажын. 8 ay boz. Jelli salpa. 115. 110'ga berem deyт. 115 eкен мына туугандар. Мынакей. Жаш, желин салып калыптыр. Көрдүңүздөрбү? Семиз экен, бооз. Жакын бооз мына. 2 tiş. 2 tiş. Номер айтыңыз, телефон номер. 551. 0551 811. 897. 811 897, Мына бооз WhatsApp бар экен. Чала бересиздер. Мына лаптокторду кетирип, ремонт иштери жүрө баштаптыр. Рахмат, байке. Тээде кум төгүлүп турат мына. Базардын. Базар жөнүндө айта кетели туугандар. Тегистеп бир жакшы кылып шагалдарды түшүрүп коюптур. Могу уй кимдики экен? Сиз сатылдыбы? Канчага кетти? Билбейсизби? 115'ge кетиптир могу. Сиздики булбу? Баасы канча, байке? Током. 140 бооз, 8 aydan öldü. Бооз 8 айдан өттү. Канчанчыны туйт ичиндегисин? 4 тууган дейт. 5-нчи экен да? Буйруса. 140 дедиңизби? 8 aydan öldü. Туруп музоосу. Смело турат. Чоң экен, Кызыккандарга телефон айтасызбы? 0709 0709 50 50 57 57 75 130'ga болор бересиз. Базардан кайсы районда болосуз? Комсомольский. Комсомольский. Барбы башка уйлардагы? Жок. Ушул бир эле уй экен байкелер. Макул, рахмат. Эгер алам десеңиздер, чалсаңыздар болот. Жок, эсин тартпайсыз. Мал тартабыз байке, малдар деле тарта берели. Men de tarttı da. Канча экен кунажын, тууган? Баасы. Эмеспи? Сиздики жокпу? Болду. Мынакей. Бу базарда оңдойт атабы, жигит. Pazarda onda etken ova. Жабылат экен деп атат го. Жаңы жылга жакын. Жаңы жылга жакын жабылат экен, пригородный оңдойт экен кыскасы. Достор, үйдү көрөлүчү. Баасы канча? Сеники эмеспи? Мына уй, азыр көрөлүчү. Ох. Жанагы уй бул. Башка экен, Көрөлүчү. Ассаламу алейкум, байке. Канча баасы? 250. 250 миң. Саамбы азыр? Yok. Эмне парада бул? 8 ай бооз. Галыштын. Галыштын 250. Мына. Kaçtım ben çorun beş bir arlasın. Ошондой. Кызыккандарга айтасыз, телефон номер? Айтыңыз, байке. 709 709 менен 63 50 11. 63 50 11. Мына жакшы уй экен. Beş geçen süt verdi 8 ay boz. Ağzın 3. tuy. Мына ичиндеги 3-чүсү 30-35 литр сүт берген, Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? 250 миң. Жакшы уй экен. Канчага бербедиңиз? Соода болду? Bolta 215 220 veriyor. 220га чейин чыгыптыр, бербептир. Макул, байке. Соодаңызды берсин. Бул кимдики? Билбейсиз. Макул. Рахмат. Мына ушул уйдун ээсине чалып байланышсаңыздар болот. Мына чоң уй экен, аябай. 250 миң деп сурады.
Moğuy kimdiki ekan? Qandaysiz bayke? Sizniki mi bular? Ha, bunu qanchanchin tug'an? Ular 3'te tuğan. 3 tug'an. Cho'ng uy ekan, ha? Çoğun. Hozirgi vaqtda sağanmi? Ha sağ. Sağan, ha? 25 veretti ular. 25 litr beradi. 155. 155 ming. Bu da 155. Bulda 155 ming. Bu ne parada? Mana süt. Çorlu. Piyostri, ya? Piyost. Chorniy piyostri mana tug'anlar. Qanchanchin tug'di ekan bu? Yuzini cheng ko'rsatib qo'y. Yoshili, 3-4 ta. 3'te tuğan. 3 tili tug'an. Hozir bo'g'izda? Boz. Hozir bo'g'iz ekan. Nomeringizni ham ayting bir dag'i. 709 Ha, 709 menen 94 94 91 91 91 91 mana uşul uylarning egasi. Uy aybay biyi uy ekan, ha? Qaraoltada. Qaraoltada? Ertaga Soqulq bo'ladi. Erteng Soqulq bozorida bo'ladi. Mana Qaraoltadan kelgan. 55 155 ekan bo'yi mana uyning. Sho'ng uy ekan. 150 dan, ha? 150'den kem. Ha, kemi bo'ladi. Chalaverasizlar, rahmat. 150 mingdan so'rayotadi. Kemi bo'ladi deydi. Qaysini? No, ekan. No, ekan 150 dan so'rayapti. Qayerda bugun ko'rib qo'ymda? Bo'ladi. Hozirlik ko'rasiz. No, kimniki ekan? O surib o'tamiz. Qanchaga? Bas. Bas. 150 ga beraman. 150 ga berasizmi? Siz qancha so'rayapsiz? Men 130 ga 130 ga. Ha, mana. Baykim 130 mingga. qo'yaman, men o'zim ko'rib qo'yman. Ha. Qayoqdan keldingiz? Qazarmandan. Qazarmandan, Jalovot oblasti. Qazarman. Shu uyga 130 beryapsiz, 130 ha? beryapman. Bozor qanday bayki? Bozor yaxshi. Yaxshi. Bu ne parada bayki? Angus bu ne? Angus ekan, bu sütli Angus ekan-da bular. Bo'g'iz hozir? 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'g'iz edi. Mana bayki. Buyursin nima olib qolsangiz buyursa, ha? Rahmat. Bizni ko'rib qo'yingiz. Mana ke tug'anlar o'zisining podpischisi ekan. Bu kimniki? Qandaysiz? Bahasini aytib qo'ying, cho'ng uydin. 170 ming. Mana sütini ko'ringizlar, yeyotadi chirkin. Kel bayki, o'tib ketaylik. Tak, hozir mana ko'rgazib beraylik. Qanchanchin tug'an do'st? 3'tü. 3 ta. Yuzni bilganlar bo'ladi ekan, mana 3 ta tug'an ekan. Sütü. Qancha litr süt beradi endi? 500. Ani bilmaysiz. Mo'da sizniki? Tur öyle. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Yo'q, bo'ldi. Mana shunday yaxshi uylar kelib tur bugun. Bu uylar sizniki? Qandaysiz? Qaysi ekanki? Mo. Şu ne? Ha, sizniki yo'q bu. Bugun. Bizdeki yok. Yo'q, ha, mayli. Yemki deb oladi-da. Assalomu alaykum bayka. Ba'larni aytib qo'ysa uylarni. Hı? O 170'ten var. Qaysilar? Var mı? Qancha bosh bor? 6 yaş. 6 bosh bor ekan, mana. 170 mingdan deydi. Sani o'xshaydi bardig'ilar bular. Ya boz mu? Bo'z bu. Sanida var, bo'zda var. Bunaki hozir. Bayka, qiziqqanlarga telefon nomer aytasizmi? Mana uylar ekan. Var getir. Ha, sotilib ketyapti. Çetin. Ha, ketdi chetdan. Tengi sotilib ketdi. Ma'qul bayka. Rahmat. Tengi sotilib ketdi qisqasi. Nomer bermaydi ekan, ma'qul. Mana. Tak. Ala qancha ekan? Assalomu alaykum, ala. Bahasini aytib qo'yingiz. Ko'ruvchilarga. 110 doğdu. 110. Bo'z bu? Boz. Bo'z. 110 ming. Mo'g'uchi? Tergilikda uylar ekan. 5. 65. Bunda bo'z, ha? Yok boz kızırım bize. Ha, bilmaysiz. Narxi-chi narxi? Bas. Bunları boz. Bo'z. 90 koyun boz. 90 ga berem deydi, ha? Ma'qul aka. Sodangiz bersin. Urg'achi meni. Bulganda 101 bin koyup. Urg'achi ekan hozir. Qancha hozir? Bas. Aldım 91 bin. Ha, buyursun gelin sen de bayka. Buyursun. 91 mingga baykam altır. Urg'achimiz olsun menen. Sağına. 15 litre sütüm menen. 15 litre sütü menen. Buyursun bunaki. Jengem sağ içetkende buyursa. Ha, tuğanda. Gördünüzler mi? Aldım dep baykam ketip baratat. Urg'achimiz olsun menen ekan. Nerede daha yaxshi bir uyturat. Assalomu alaykum bayka. Qancha so'rayapsiz? 130 ming, ha? 130 ming so'rayapti. Bu qancha? 120 ming. Bo'z mı qısır mı? Kısır. Qısır, ha? Dekavrda özündükü. Ha, ikinci. Jetay olup. Bo'z bo'lgan, ha? Dekavrda jetaylik. Bo'z ekanda qisqasi. Qanchanchisi to'ytaymi baka? 3-chi qursag'inda ekan. Bulchu. Bulda 3-chi qursag'inda ekan mana. O'zingizniki. Qanchadan berasiz? Savdo oldi? Oldu 110'dan. 110. Buga. 110 mingdan berib ekan, beribdi-da qisqasi. Buni-chi? Bunda işte verilir. Berilik, ha? Ha, yaxshi. Nomer aytasizmi? Nomer, telefon. Aytmayın. Aytpaysiz, ma'qul anda. Rahmat baka. Yaxshi. Endi Don Xabar degan kanal. Mo cho'ng uylar bor ekan. Mo uylar kimniki ekan ya, baykilar.
Sizdiki mi? E'si kim eken? E'leri yok bu. Ne satılıptır? Böyle kançaga gitti? Kança bağısı? 140 bin. Sağ ne? Sağ mı? Sağ mı Bayke? Sağ. 140 bin. Görünüz. Kançaga vermediniz şuluydu? 120. 120. 125 bin geber verdi. Moğol. Ekinle tuğ. 4 emçekten işteyi mi? 4 öten kızıl. Kızıldaydı. Kança litre veret? 15 15-16 veret he. Kızıkkanlarga telefon aytasın mı nomer? 505 505 13 13 14 14 29. 29. Ekin şu yüzde var. Qaysı al? Alağı. Çaralay. Mına karala deň he? Mına ayda. Tartalı. Karala dagı uşul Baykeniki eken. Azık nomerge baylanışasыздар. Mına jelini 18 litre sütü var. 18 litre süt beret. Boğaz boşunda. 5 ay bu. 5 aylık boğaz eken mına uy eken. Bunun bahasıçı? Bunun bası da 140. 140 bahası. Bunun dağı. Makul. Sodan versin. Qaysı ildakta bolasiz pazardan keyin? Rayon. Belovotsky eken tugandar. Çala veresizler. Belovotsky jakın bir tugandar bolsa. Moğollar kimdiki eken? Moğol çoğuyçu. Çoğuy var eken berdiç. E'si var mı tugandar? Yok bu. Makul. E'si jok eken. E'si jok eken. Qaysı soda boladi tugan? Aytıp koyasızbı? Oşa ona tapkanlar. Alağı kançadan boladi? 30'dan beri de. 130 he? Oldu. 130 mingden beri atat kıskası. Jana 140 ming dep aytkandı. 130 mingden. Mobkalarda göreliçi. Bayke assalamu alaykum. Kanday sizdiki mi? İşleriniz yaxşı? Yaxşı. Kançadan bu bağları? 60'dan. 60'dan. Yaşlarıçı? Yaşları 8-9. 8-9 aylıkları. Bunlar da 60'dan he? Bunlar 65'ten. Ha 65'ten eken bunlar. Yaxşı eken bunlar. Gördünüzler mi? 65 mingden eken. Bayke kızıkkanlarga telefon aytasızbı? Nomer. Үйден de satasız. Pazardan keyin. Yok ben özüm yük aldım. Ha aldınız mı? Ha Baykem alıptır. Buyurusundan da. Ben sizi satat eken oylap turman. 65'ten aldınız mı? Bunlar da 65'ten aldım. Ha bularçı? 58 bulduk kurup. Bular 58 meyli. Şunday 58 65'ten aldım dedi. Satat eken oylap turman. Tuğan kança eken bağısı? 70. Pınacın mı? 70. Pınacın. Rahmat. 70 deyik. Uy kança eken? Pınacın kança uy? Bas. 75. 75. Bul pınacın kança eken? Bağısı? Donga var mı? 70 kança? 70 lira atarız. 70 min deyip Pınay. Kançaga vermediniz Bayke? Soyuş kavı? Ya. Bolat he soysa? Kançaga vermediniz? 62 minge verip hepsini. Rahmat. 62 minge verip deyip. Tugandar? Şunday mi? Onu görüyorsun o tokol. He al al. Assalamu alaykum Bayke. Kança bağız? Sizdiki nesi? Kimdiki? E'sin bilbeystir he? E'si yok bilbeyiz deydi. No. Kimdiki kim? Bunlar E'si yok. Bunlar E'si yok. Tuğan sizdiki mi? Kança bağısı bunun? Aytıp koyasın mı? 35. Muz olsun. 135 ya? Hacettik. Muz olsun erkek mi kaçıyor? Burgaç. Burgaç muz olsun benim. Kançançı muz olsun? Üçüncü muz olsun bunaki. Jelin deri. Kança litre süt verir bir süt kadar? 12-13 he? Köy eken de bula? Köy eken bunaki. Kızıkkanlarga telefon nomer aytasızbı? Kızıkkanlarga. Pazarda satılbaza telefon aytasızbı? Aytsanız bolot, aytınız. 700. 700 menen 15 25 70. Şu nomerlerge baylansanızlar. Muz olsun menen eken, urgaç muz olsun eken. Aksayır benim aksayır. Qaysı? Жүрүңчү ошону. Жанатан бери ак сыйырдын ээси жок экен деп кетип калгамды тартып. Бул муз олсу менен байке? Муз олсу жок, токол экен э? Токол. Боосму же саам азыр? Azırca boz. Boz. Boz olsa gerek içinde. Kalada жүрген mal. Kalada жүрген мал. Baası? 120 milyon. 120 ming so'rab atat bayken bunaki. Gördüңүздөр mü? Ekinci tuğuş. Ekinci tuğuş. İçinde ekinci eken he? He, jaş mal var. Yaş mal eken, ekinci tuğut eken.
saat at. Saat at ha? 4 jelin emchekten işleydi. Bardı işte. Boldu boldu. Saat at. Yaş bala da sahibi gördün mü? Şola da sahibi beredi. Azız kılçurda sağında he? Aytasın da kança kendi. Yer çıkan çevir. Çok kancaymış siz bekliyorsanız kaç? 120. 120 ming. Muz olsun önemli mi? Muzov sıcak, muzov sıcak. Sıcak. Muzov sıcak. Başta 150 kol getiriyorlar. Muz Osman'ın ne? Muzov sıcak. Soda boldu mu bugün? Muzov sıcak. 110 kıldı vermedi. 110 ga özün. Özün. Nomer aytasız mı telefon? Gel 509. 0509 menen 504. 504 507. Ha 504. Buna 507. 504 507. Şu nomerlerge baylansanızlar болады eкен. Kayakta olasiz bazardan keyin? Şarda. Bishkektebi? Orda. Kalыс orda. Kalыс orda. Ölgende yaşıyor. Aha, sodаңызды bersin bayke. Kalыс ordada жашайт экен, жаш мал экен. Токол. Жакшы байке. Рахмат. Тууганда. Алдыңызбы? Канча болду ушул? 80 mingden 480 mingden. 4-төнү 80 миңден алдыңыз байке. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Aleyküm Mana 4-төнү 80 миңден алыптыр байкемдик. Булар байлоого алып киресизби? Буларды байлоого алып кирет экен байкемдик. Жакшы байке. Буйрусун. Мына ушундай уктуңуздар. Туугандар, жанагы уйлар булар. Алды жагынан көргөзүп берейин. 140 деп аткан. Мына ушул уйлар. Колдон келишинче тартып көргөзүп бердик. Хата кемчиликтер болуп калса алдын ала кечирим сурайбыз, туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Эмки видеолорго чейин угушкунча. Туугандар, бүгүн мына пригородныйдагы бул КамАЗ эртең Сокулуктан да чыгат. Буйруса чала бересиздер. Сокулук, пригородный Токмок базарларынан чыгат, достор. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Туугандар, жылкы, кой, уй, бука, кыскасы бардык малды, бардык жандыктарды жеткизет, туугандар. Кете турган малдын баарын жеткизебиз дейт мына КамАЗдар бар. Al жактан бияқап келебиз. Аяктан бияқап келет экен, туугандар. Оштон. Мына номер биякта да бар экен го. Мына ушул номерлерге байланыша бересиздер, туугандар. Акы деген жигит ушул.